Ajde, sviš. Vredni tudi nekaj delajo. Komandant. Njih je tudi komandant, nič ne dela. Ajde, nisem zapet. O, kurwa se. Nekaj ni dobro pisno. Tole moram reči, da zgleda, kot da se bo scalo. Wow! Kar dobro, kar počivaj. Ne imamo sinca in glavo drži. Dobro. A diha. V redu bo, po mojem. Ti ko zdaj kličemo? Što, kakšni so občutki? V redu. Bolj kot prej. Scat je začel, mi smo fucked. Mi smo fucked. Fucky fucked. Fucky fucked. A? A? Ne, ni še toliko, sem to grozen. To je kalan. Papa. No, Dagi mu to bo dela kolo. To smo mi še The next day. Hvala Bogu, da se to Njau. Ajde, gazi. Kobi! Pritigni. Močni! Kje so linije? Kje so linije? Ajde! Težke.
treninga. Trening je šel v redu. A boš kaj povedal? Prišel sem navijat. Juhu! Ajde, Niko, ajde! Kaj lepo. Ajde! Ajde, srečno sem. Enako. Kaj? Apet, kurac. Dva, 39, 32. Ide gas, pista. Ajde, ajde! Ajde, Dagi, puj! Ajde! Dajmo! Gremo! Nejc, ajde! Dej! Gumo sem spustil na koncu. Kvalifikacije so konc, kako se počutite? Zelo dober. Še en tak ran, pa sem po mojem izrazil, da zadovoljen. Top 5, top 7. Ko smo pred finalno vožnjo, mene je tok fucking strah. Oj, to je to grozno. Ko se zabijem v drevo, cak, pa sem fucking hrom. Ampak ja, pa še zebe me, tako da zdaj hodim tle, da se ogrejem. Crazy. Veš, sam te spusti.
In ko se javim, pa se bo... Ajde, sreći. Na tretje mesto, 2:38:49. Miha Jerkič je pred njim za 12 stotink sekunde. Mateus Olimpa za sekundo 25. Soriške planine, univerzalni tekmovalec endura in spusta za završnico. Struna, zmagovalec! 2:34:88. Ajde! Ajde, Dagi, ajde! Ajde! Ajde, kako ti je bila deha sodice? Ful je bilo dobro. Da imaš še fantilček. Nega pozabiti. Še rabo. Hvala serviserju, da je zamenil gumo. Vse, ja ne. Savage squad, bloh pospravili smeti, ne. Pač. To, ne, what the fuck. Pač. Slabo. Opomba, nisem zdi, da je bil Savage squad. Kdorkoli je to stil. Dost prasti.